a ke dumedise bakgatha ka kakaretso bakgatha ba kgosi kgafela nna ke le kwankwana le gadimana ntweng ke tša kgomo le tlhoka kgomo le tša motho ke a ntseletselela tau ya Maslepogo ke tsalelwa mo Sanfanteng mo ke mo tlase ga boeteledipele ba Kgosana Maname mo malobeng ke bone mo maranyaneng go na le mme mongwe o re bitsa di-chronis tsa Maname ne ke batla gore ke tantabele mokganni wena mme ke wena o kwanleng ga o na maitseo ga o na tlotlo le eseng ka mope o robelwa ke tšhelete ya rona e le gopelang ke yona e irang gore o re bolelele makgakga wa buang gago ga ise ke utlwe gope ntate bogope o ne a tlotla bogosi mara lona le ikgethetse gore le nne ditsotsi tse di senyetsang bakgatla e be le bolele batho ba ba buang nnete gore ke di-chronis tsa Maname yaanong e re ke go bolelele o batle motho wena mme Phiso wa ka tsayang seipona se ba fopela gago then a go gakolle gore wena o ntse bjang wena o bolwetse bo bo sa feleng kgale bolwetse bo bo sa feleng wena o ko o iphe maitseo ke gakologela mafoko a ga ntate bogope gare batho ba tshwanetse ba ithute ka ditiragalo tse di diragetseng ge go bewa monnao Nyalala a dingwa baki ya bogosi mara ga ka moutlwa monnao tlogela mokgwa wa lona wa go ruga tšhelete ya rona e be le eletse gore le tlhoke le tlotlo mo rona le itebale rona ra sotlega bana ba rona ba sotlega mainikyo ga ba emisiwa ka ntlha ya gore ba di-investors di rile ga re samaye o emisitswe ka ntlha ya officie le occupyileng eo illegal o bua gore rona ro occupier gbet illegal e le lona magolo le tletseng ka office ya momoleng lebaka le legolo Kagiso o tša 99 million ya Mojalaf mme go tswile dikatlanegiso tsa gore Kagiso a tshwarwe must be arrested batoi o rile arrest is imminent ge ke bua ka setšatla mara there is no arrest wena office ya copta le itse dilo tsotlhe tse e leng gore ka tshwanno ke be le kgarametse office ya premier ga le dire sepe ga se re ga re lemoge gore kgetse tsa rona tsa tšhelete ya rona makgakga mafikeng e capturilwe ke Nyalala mogwase e capturilwe ke Nyalala Klerksdorp e capturilwe even le Luthuli House yaanong e re ke go bolelele mene tekele o farasile wena Nyalala o bala Daniel 11 verse 21 o tlotlo utlwa gore ya re ge le gore o modumedi o mokreste e bua ka wena temana e nako ya gago e fitlhile Nyalala ga re go tlotle Nyalala ka nako a ge o bewa ke Kgosi Lentswe ke ile ka bua kgankana Kgosi Lentswe ga itse gore o beile mang mo o beile tsotsi o megabaru o dio tsotlhetse ga ke itse gore a watlo le sedimo sa gago se go phatlhaletse Nyalala ga o sana badimo ba go phatlhaletse ba tsamaile Nyalala sporofito sa ka se ntha se re wena badimo ba gago ba tsamaile ga o sana badimo a ke re lona ba botlhe le swabisitse ntate bogope kwa robetseng te le mma bogopa ka tiro e le etsa particularly wena Nyalala go dilo tse dintsi tse re ka di bua
tse wena o di etsang o tsere batho ba ba tswang koo o ba katetse ko diofising mo ka gore bona ba itebeletse go tlo gopela fela le ba rona ge re tlhaga ko Hammanskraal re ne re ngala gore ga gona kgosi ya mosadi gone ba le tla le re bela mosadi ya mesisenyana mo Sanfanteng la re ke kgosana ya rona gore ka mogole le irang botsuli le irang ba khatla ka teng ene ga e kitla e nna teng le ene ka gore o rata dilo ga a tshabe dilo a ba re ke kgosana ga kgosana ya ka mmamarego ebile you'll never nna kgosana o tshwana le eno a go beile o ba re nyalalo ga se kgosi ya mene nyalala ga se kgosi o adimile badi ya kopala ka yone gore a e rolele ko mongano ko kgosi kgafela-kgafela kgosi ya rona ke kgafela-kgafela ga gona o mongwe le ge nke go bolelela gore le ge nka swa wena ga o ya go penyala you go nowhere le batho ba gago ke mebaini o rafa mebaini wa itša ya o batlotsa ba kgatla nyala la o tsaya lefatshe la lona o lefa maZulu maXhosa merafe yotlhe le ka moso lona ge le ntse le sa tsoge la ema lona bana ba sekgatla le tla nkgopola ka kganyedi bua bo tsa lefatshe lo lotlhe le la lona ka gore ba tlo tlafa ba tsaya mebaini ena ba tsaya mebaini e ba itlhomela kgosi ya bona ba kgatla lenyella go sa tlo gona le motho go teng mokgatla jaanong lona bana ba le leng bannye di-graduate ba le tswang sekolong ba ba tlhokang tiro le le bana emang ka maoto le kopaneng le tleng fo maname re tlo ntsha date ya gore re tshwanetse ro ntsha batho ba le ko kgotleng kwa we need you lona bašwa ga rolwa mogwanto o tlo nna mo molaong ge re ya kwa ka date e tlo e ntshang gore e tlo nna teng le le utlwelele re maname ge date eo o tlo ya ko bakgatla FM o ya ko di-radio a ya ko after a le tlhalosetsa gore date ke eleng le mogwanto o gore o tshwanetse o tsene ro batla dikitsa official e tshwere dinotlolo tsa bokamoso ba lona le mebereko le dibasari dilo tsotlhe tse official e tshwere dilo tseo lona le ntse fagatsheng wake up gentlemen ladies and gentlemen le lwa le bokamoso ba lona rona la re bona re godile re ka se ka ra tlo le lwela lona le ntse fagatsheng le bana le utlwella maakanyala la ke emang ka dinao bana emang ka dinao bokamoso ke ba lona le ba bana ba lona le ba bana ba lona le bana ba lona ya ne emang ka dinao na ga ke na kgosi go tenyala la pila ga iyo over my dead body go na le so se se ntletseng dimpa ge kgosi Ramono Lentswe kana ga e sa tlholele kgosi se ke la le bana o sutisitswe ka mekgwa ya gago e tshwanang le ya nyala ga tswa a bewa mo stilong a dima baki ya bogosi kwa Mmammitwa ne re itumetse re re ka gongwe o farologana le nyala la ka mekgwa kante le ene o tlisitse mpa morakeng e re sa mo tlhaloganya mme ga tla Lentswe le lengwe motho a mpolelelang tsa re le kry-ile mathata a tlhaga kwa motswana ka be ke re o a fofe kante motho o bolela nnete ka motlhoboga ga a bua ka masimo a rona a re seke ebile a re leungwelwa ne ntse le ya tlogetse a nna re go tlogetse koloi ya gago e le mo tlase a sekaremolo o sa e kene ka baka la maemo a bosa a go tlhoka tšhelete ya go lebaka le le tona le masimo a la re tlogediseng ka ke ka baka la khumanego go tlhoka tšhelete ya go lema diterekere ya tura go lema le di-eldino di go tlhoka dipula tse nne di sane a se gore ga re a rate
rate masimo ka gore o na ene a naganne gore o saena gore ke ene director ya ko Bagabiki gore a tlatse dimpa le ditsala tsa gago a ba re lo ske mara ske la nagana gore lona batho ba masimo ko Bagabiki lo tlo ungwela ga ke itse gore ono o akantse senke na rega mono le ntse le ke go rata mara ke go khotse ke lemogile gore ga ona nnete ene so se ke se ratang go se kgapela le lemogile gore a tshware go se busa ka borangwane go tlhaga kwa tsela tsa lona ga di a nna pila o berekile ga tsere go si matshego le itsibolo la gagwe a mma go si ya rona kwa mmammi o botsaletsone a ka sire dilo tse le di dirang o iphaile monwana rrela mono le ntle lebala ka gore o gapeletsa gore o nne kgosi ya rona ga re sa go batla ditiro tsa gago di editse gore bakgatla ba go kgore ke felela fo ke a leboga dumela makgatla o buang fa ke Moatshe Mabula go tswa mo motseng wa Sanfontein ka fa tlase ga Kgosana Manane nna ke tlo bua thata ka botlhoka tiro le meepo e e buang ka go se ka fo molao illegal mining le tsere le ko motseng mo bidiwang Ramasedi ba ne ba bitse Kgosana Manane mme ra mopata go ya teng go utlwa gore e ka ba sesosa ke eng e le ga ba lla ka tiragalo e diragalang ka kwa go epiwa chrome mme se ka fa molaong mme go sena kgalemelo epe e tsewang e le kwa mmapereko mongwe le mongwe a itirela ka mokgwa a ratang ka teng ke nnete re fitlhile ra tsena kwa teng ga re fitlha ba begela Kgosana ya rona Manane ka mokgwa go utlwisa botlhoko ka teng ka tiragalo e diragalang ka kwa e ka ntlha ya setlhogo se se diragalang ka diruiwa tsa bona tseo di fedileng di fetswa ke matlhodi bašwa ba lla gore ga ba dire mme go na le moepo mo lefatsheng la bona go se ope o benefitang e le moagi wa motse wa Lesedi ga mmogo le Llagrala batho ba rafa madi ba tsenya ka dikgwetlha tsa bona mongwe le mongwe a itirela ka mokgwa a ratang yana ba gaetso go utlwisa botlhoko maabane mo TV ne ba bua gore o tlhoka tiro mo Northwest e 32.9%. go godile go feta di-province tsotlhe tse di mo South Africa mme motse wa sekgatlha e le o mongwe wa metse e e humileng thata ka diminerala tseo di rafiwang ke bo e seng mang ba dira ka fo ba ratang ka teng ka dilo tsa bakgatlha ba bona go sena ope o e leng gore a ka kgona a ka ba thibela go dira tse ba di dirang ba itirela fela mme ba letlwa ke batho ba ba itirang gore ke baeteledipele mme ba lebeletse dithuto tsa sekgatlha ba sa lebelela bakgatlha yaanong bašwa tsogang ka dinao le emelele le lwale ditsa lona motswana re moka phofu wa gago ga nka a swa lentswe senyeme mmoko emelang
le skara re tlhola ntse re bua mme ga gona sepe se se diragalang itireleng le emeng ka maoto le bontsheng gore le lwela se e leng sa lona gore le tle se le tswele mosola ka moso ka gore ga la nna fela ga le riana ntse le gola yaanong le tshwanetse le dire motlhala le mo ba batlang ko morago wa lona ba tle ba tsene motlhala lona morago ba bone gore le ba buletse tsela ya go bontsha gore go iwa kae ga le ka nna fela la simolola la rekwa ke bo e seng mang ba le reka ka dipiri gore le kgone go senyetsa batho go itshenyetsa le go senya nnete ko e leng ko teng le itiela nako ka gore la onala dilo tse ba di direkela tse di a le onatsa ka bosigo tlabe le na batsadi le tlabe le se batsadi le sena boikarabelo bope mo setšhabeng yaanong itseng ko nnete e leng teng le e batlisise le seka la kgatlha bo e seng mang le dire dilo tse di siameng tse e leng gore ka bosigo di tsoge di laga le nna batsadi ba ba nang le maikarabelo ka moso emela le phuthane metse yotlhena le tle fa re manana a ka seka le tima ka information o tshware information e nngwe le nngwe o batlang go itse ka sekgatlha e tle o tsogeng le go tswala mosola e go bontsha go nnete e leng teng mme ka bosigo o tlo kgona go itse gore na re boammaaruri bofokang yaanong le ntse fela le utlwa ka ditsebe bo seng mang ba le bolela dilo tse e seng tsone tse di senang nnete mme nnete ntse e le teng yaanong ga le ka emelela di tlo bona sengwe le sengwe sa lona se siamang di tlo kgona go bona ditiro gore re lwantsheng puso e seng yone e leng teng gone yaanong mme ga gona gore maname a ka lwanto e nanang nosi o batla bathusi lona bašwa nna sentse re e le gore dingwaga di re potile ka fa mosing yaanong re fa gore re leke gore le tsibose lona ba sentse le na le thata e leng gore e ka le tsweletsa pele ya le ungwela le latla ya ungwela le bana ba lona le dira motheo foundation e ka sekanya thuba kope yaanong ga le ka emelela ka dinao yaaka le ema dikgopa-gopa dikgongwana-kgongwana tseo di batlang mebereko mme le bona go senang ko e tswang le mmino naganang ka mokgwa mongwe le boeleng ko morago le batle mokgwa o e leng gore le ka o dirisa o ka le tsweletsang pele sekgatlha se humile ka sengwe le sengwe diminerale ke tse dintsi difeme ke tse ga di bulwe mme le a bona gore ba ga e tshwantse le gola tsatsi le letsatsi le a tswela gola ne re le ka kwa Ramasedi Maabane sello sa bašwa ke se se ko godimo thata mme se se kgatlhang bašwa ba teng ba tshwaragana ebile ba itse go nnete e leng teng ba ya go lekgotleng le le la nnete go lwantsha mokgwa o e seng wa nneteng yaane lona ga le ka tsoga la atumela re monama a le sedimosetsa a le fatlhosa gore le bulege matlho le ka bosigo le kgona go ikitse gore le bomang emelela makgatlha le lona bašwa lwelang ditsa lona ke sa kgosikgolo e se ratang ka gore go a fa re a kwatelwa fa gore nnete e se ka tlhagela ya nna mo pepeneneng yaanong selo se ngwe gape sa e leng gore se se tona se se diragala mo mokgatlheng mono premier ya Northwest kgosikgolo mo file lekwalo la gore a tlhome kgosi Masego mo setimong mme ga a dire yalo o tshware lekwalo o eme fela ka lona botho ga re itse gore bothata ke yaanong ke sona sengwe se se dirang gore go se ka ga itsele gore nnete e fokane nnete e ntse e le teng e be e nniwa ka marago puso e ya ANC e le yone e tlhotlheletsang gore batho ba sekgatlha ba seka ba kgone go ikitse ba gaetsho a re lweng le puso ya ANC ena gore le mo nakong e tlang re se ka ra ba voutela ka gore ga gona sepe se ba re thusang ka sone go na le gore ba re lwele ba re thuba ba re kgaoganya re le bakgatlha yaanong re tshwanetse re elo ka gore magosi a bolao maloba ka la botlhano Solima Paile o ne a bua wa SICP gore ba gaetsho ke tlhoba boroko magosi a bolawa mme magosi a bolaelwa ditsa ona
yaanong le rona re tshwanetse re ilwe re emeng re bagaetso tle re eme kgosi ya rona mokeng re kgona gore bontshe gore re a e rata re e batla gore e nne mo setilong e kgona gore thusa gore mantswe a rona a utlwane ka gore ga a le kgakala le rona ga gona ko re o llelang teng mme ga a le gaufi le rona sengwe le sengwe se tlo kgona go nna mo leseding magosana a otlhe bagaetso tshwaraganang le remaname magosana le bontsheng bogatlamela masisi ga ba lona gore ga la bewa foo gore le kgabise le beetso foo gore le kgona go sireletsa morafe wa lona gore o se ka wa nyelela a re lweng bagaetso re bontsheng gore re ya kwa pele ga re e kwa morago ke felela ka go rialo bakatla baetso ke a le dumedisa le nna Steven Spokwane mo Sanfandeng ka tlase go tla ya a Kgosana Tatemaname bagaetso bakatla baetso ke rata ke re kopano le rato ntho e go bakatla ba ga fela ba ga go segolo ke a re kopaneng re nneng sopa se le sengwe a re tshwarane rataneng re le ka tlase Kgosana ya rona Ntatemaname yo a beileng ke kgosi Ramono mo bogasaneng setilong a re mo tlhompheng bakgatla ke tla ka lefoko laka mabapi le tshotlego ya rona morafe wa bakgatla ba gafela bana ba rona ba sotlega bana ba rona ba sotlega mo lefatsheng la bakgatla mo go leng dimmaene tsa bona ka go tlhoka tiro ga ba bereke mme fela re ne le bogosi ba rona o komile mo go senang sepe le bana ba rona le yona puso ya rona e senang sepe le bana ba rona e lebeletseng fela ka ditlhopho bana ba rona ba sotlega 32 village ya metse yotlhe a re kopaneng le rona re lweleng di-right tsa bakgatla tsa borona a re lweng fela batšha jaaka bana ba Gauteng ka June 16 ba lwela di-right tsa bona puso ya rona ya re kgathalele ebile yana sepelo e re gopola fela ka ditlhopho dimmaene di teng mo rona go bereka ba tswa kwa bana ba rona ba sotlhe yang ke re bakgatla a re tloeleng go lwa a re tshwaraganeng bana ba rona e tle ba kry-e bokamoso ke a leboga bakgatla ke a le dumedise ke nna barutitisane anong ga ke na ka gore ke bokoba itseng fela ya lo bakgatla gore ke na le lona